Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Haga jingalang ka bagatna transport ka sarkar jilla kala luman pinlong haga khatlai trik unai tung arja arpen rio bagi kin ho nong nya kali kamai badan hajilla bani grand phliu jingmut habayade bat ka jing thmu ka sarkar ban pinmi ya ka mobility aggregator app la sakhi bagi kin hon ba pair ba wan chakate ka jingalang ki ong bakin hab ban bishar shwa ba ka jing thmu ka sarkar ya ka ne ka jingalang la khodu assistant commissioner ka transport balawan ban shimbenta da ka kin hon East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association ka sinjo kinong nya taxi sar bat khap sar ka new trap tourist taxi association ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association, Shillong City Bus Syndicate, Motpran Auto Rickshaw Owners and Drivers Association, ka Jets 24/7 Taxi Aggregator, ka NE Rate Taxi Aggregator, ka MS Lai1E Taxi Aggregator bat QA. Hadien dalawai ka jingalang ha ka jingyo abane kren bat kini kinong yalam jong kini ki association, layo abane kren bat o vice president ka sinjo kinong nya taxi sar bat khap sar uba Shimlat lang rinja, ubala ong bagi sultanat palat baka sarkar ka mutban pinmi ya ka app, nakabanta ka jingsuk kinong nya kali, Henry, Schwaban sedang ya ka ni, ka sarkar ka deban khot ikren ni ki local aggregator. Grom ya ka baka sarkar ka bu, bat ka khot ini, bat ka ba sultanat kalong ba ni sultanat plat sarkar baka mutban pinmi yung app semua, mantara jingsuk jongi kinong nya kali, rangkat pait ba en kinong unjui. Dendre haduk mata nyimpat lak balong ie demar balong keempat sedang kerang dai tagaji keren. Dendre kalong ka gua sultanat ada mengiok bani keren. Bat ngingej ba kajingbi jong new up sebagai sarkar ka penbi kan long ka jimatoy. Bat kamtam ka bang kwa kalong ba kamtam kini ki perlok kasnam jongi ki deki lokal lagi gitu. Kementip miswa kadon karapido dan karapido ka ba yaj bi an ka ba kamai bi an pa ujala jongi. Kementerian sarkar kalau temu ban penbi na video apps ni tua ba sarkar kan khot ekran kini ki lokal lagi gitu dijongi ba ka jenglut tingsep ke bagi arsenam lai senam kila pendut miswa kadi benon ke keren dak jengmut ke namal ramata pi sukri sendat ya ke bakil pendut kata kamdi kalti badai dan kalian ka jongi hikim gi nongnya kali kamai de kalong ninya pet ken lada kalong ka ba bhang ai kuling sarkar kamtam pi hi ke bun ki bak sarkar ka penmi bun ki sakut tang seteng leti mo ngila badong te ngimla badong haduk kan kan yat ni kremen hi kan dong ka ba larak sarkar ka pen ya yunu ap seteng gi kwa ba swa bakan bu ikador ka diban khot ikren lagi kum kino yalam yusian berka kenang ba kanu kador ka ba sarkar kan bu da kajing yesu jimut nang ka ba imnam yangi am ki susim karai tam di nakata ngoi pi kalong ba habaka pendut por yang haduk kan ni ngan yawan pendut por ban sengap iki lada ka long ka bom yo jing mata yang ite ngatrai nang ni sikmat kan pendut mesin yang iwan cimata hakinu program ka sarkar ka bu Kadban ka liang uba pen scam urea ubre utrai nong penyai ka Jets 24/7 ulapen pa ka jing sngo diaw halwar ka ni ka jing thmu ka sarkar da ka bawan ra sedeki wei pat ki app ka taru da ka babu da ka zero down payment ka blalong ka jing e pat eki da ka jing kermen ba ka government ka pakhandam beta jungi ki IT startup abide ba kani ka jupnya ki bike taxi aggregator kumbaki yatem ni dan ka license wilayah babun ba jing e ni koi sini ka benta koi benta ni ka ba pen lingro yang i mde tang yang i ro ye ki perlok do ki wiki company ko ka Lai1E ka ini rai ka hotel wilayah kendit ba kajung khot intasi kalong beton betul ba government ka permi tau ha nasal yang jungi dapat kajung sulungo ba abang ilak don pa mengiki aggregator beli permi segini ki serta app from government memarkan ni kawan ra direct competition ya ni te kumbakalong kajula jungi nang yakran habide bat kan ni ka IT sector bidang ya lung ba kam jungi ni ki IT startup re da fipet habide ba kan ni ka sektor ro
matrai tangki taxi aggregator hi the pipet ki nak mi kampun ki startup Andre ngasu kendet ba government wat apa deng bangidang sedang ban mi menta nak pos por matrai baru hi pajba kita bangi compete ba ka illegal on license rapido te haga jungi kun jungi wala dang idang yaksa ngidang yakun ru idang ya survive hi Andre menta ka jung penmi jong government new app kawara sa kaway ka competition but the competition nga try inumla siya ban compete na mabakalong mentang i so ka presentations ko ba kadi zero competition ti kumaka pertay menta ba haygin ni country ka zero commission ti kani ka along direct by ban shutdown ni ki ya kini ki taxi aggregator but ba so na ba ngapek ba la ba government mayo snow yaki ba yo ni ba tender pan development am ipet ba kinde ki trajla yon ki non tribal mabalik presentations ba company ro try kali napa te apa ngila dan mengi jenda ka government kawan ban consult ni siya yu maybe ngila ban change kerten at least berkat dalam menta jungi ngila tray net museum menta alais nam tam ngila ya kun hangne ngila ya invest hangne ba pisa ka bangkai shu rementas pakashklemat pipini ban kalong bet direct way yangi ba close down no tikane ka pun sosi yangi kumkis samlama ki ba persyang banyang halo jad fikiran habai de ba ki start up bangi di banyang halo jad ki kejap ajong rementar ngila yeng ngila sedang ban sutu ini kam habai de ba kini ki IT companies kuno ki run a rementas shimit kila shi pemi ngakani kala penyak ini mapet ba hakabai ngadang iya kini ki singi brother government ka kadang ai additional kumba ala kun recruit na benta kini ki IT park andre sipet ba dia ki local IT sector ba jungi benta ni dang hiar sipet dan ki bala la operate ni jaka ki ba mihap su ban ong ba kila kidai kini ki IT startup dan ki basakut sa gara chadu mentaru kimi su namar blay ngidang yakun sa ba kini ki company on license kum ka rapido kemental awan sa kini ka app ng government ti masno ba kani ka kakta bhai ya ka IT sector ti nga ang su kerpat ngam su dan su ita ban ang su kerpat dari bakalong ti su mangla pundut ko lang de bakalong ti ka ba kan su compensate no yangi ne ai ngi suggestion ngi le no nomor ba kan itu tak jod bhai ni ki IT startup juga jela makapoy perkat bakal along hadbu kan ni ka sarkar jela kan long ka along be nada kamla ka ang company rapido kamla ban shutdown menta kala awan so na government tiba government ding isu ba ngim dan chu hi ka chance man yakun lu nomor ba la declare ba kan di zero commission ni kala ta jod ba bang maso ba ka last yingi te kadi ba compensate no yingi nang ba ngirungin sang ban lin si kamru ma ban ni ka jod de ba ka weru ngakwa hiru kan kapat lam ba margam ju dong shimat ma ngakapat lam na pentas kini ki arsaka ki awan hapo jungi ba dan ki spangon di subha ban compensate na ki na mar makiru da ka jungit jungka an jungka sarkar ba kiwan banle menta gila pelut ke pisa ke bawah besar menta makipat pilem no matrai peserta ka dengan kompensasi nang kini ki riders ke lawan ba jungi nama pembakalong menta sudah jumut cu hiru bat ka dekaan Meghalaya taxi aggregator operational rules tu masuk kemudian jumut cu mampai berkat ba ma ngamju mampai berkat ba ngapet ngalasuk teman bang iba additional ma budget ki ai benta IT park na kun reu pro yangi pan asya kun do ya mentality pila long ba nil on the coffin ma takut sendan hi im dan curi ba in yakun nomor zero commission dan numla chu hira ju in perkat ke gila lenti pangi dan hi ka ju yu bala di yu tish compensation ingin marka license na chu siu kai
by security deposit ru subha aino ini nama ba ni ru sedang ada hoi kam ma yaki IT startup hangni ngatrai ladangi benta bakal apa yang ni benta ngatrai numdan su ira benut lagi samla banong ba ngin sedang ini ki IT startup kumia ka rapido pa primle e bomdan license sinde yang ni pat from day one le permit le ka license police verification CEO ka security deposit dakila CEO ka by license different category le ka office parking kegen bangimle mentar file kani ka riwa bangiyo na government pek mo bangidang support bangi sedang ni ko kani ngidon to kompensiam te banle e na mata jela ngi pun samla ka jela Meghalaya nimar bomdon taxi aggregator nilale dah ka bangi expect ba government ru nimar bangidang sedang kadang long very young ma ka IT sector hani ka jela jui namut bangin yo ma ka jingerap henrei nganu bankran menta ka biggest competitions yang hi David government mentah kasi kat kung ka discussion apa ban I zero commission kala along bet takut ka ba in dismantle no iki bangi persiaman pendiang ma mentah ngatrai ka di ka akut ngatrai ka government ru mar ka license yung kadang sedang idang dap renew tengah su try ngin sa perkat e bani banle la dangi hab banle lagi wi bentar ngi hab banle tang ba ngatrai ka ade ka por chu compensate no ingi na license tam an bandran ya ka IT company ngatrai tip ini biro sarkar ni tip kat no jeng re ngi ba dan ha po ngi tip hidu tia du dam bat mir pas step interest ka pulut pisa ya ka bor perkan no ka mental health jengi de ngatrai government ngam i dan issue ngatrai stamen compensate nya ngatrai kanung kwa ingi ba ya da hui bentaru Andre kumki samla badang ka clear mentaka jela tu ngila persyang hiba ile kano kapan nyerap ma ya jela especially habide baka yo kan jama te kumba anchu pentep on report ru kidon gi ka ma ka dashboard jungi ru ba kidon khat lies pa ngut ki samla bade nakadaw jong ka pamdon ki permit ki police verification gi bangimla man pelaj ki kini ki documentation hurdle sudah ki ba government ka penyen region dah kala along supportive khalai ngut tang ki riders khalai spa ngut ki riders kidan de la da ba government along very friendly namantangi ki entrepreneurs tengah try gitu khalai ngut na do menu ki layo khalai spa ngut ki layo ngamde bang akran ngala ban proof kadon ka dashboard tengah ngala peni ki ba ki applications kan ngut kidan de kani ka peni ba government tep trikam umno tep habide ba ki individual permit nakaliang jongi le ngi nadu ni kong ni la pentep ngi kran ak basha ngi numlong against ki jong la jong nadu sing kong du mentang apa kelak ngapa jukran persya re ki riders ki individual ne ki ngam kran persya ngre ka jumi ni kong hi ka ban khang yakini ki illegal company ki bawan mantre kali ka jela jui namar bale kawai safety na banta kemlang salang namar kini ki unlicensed aggregator kim judan ki police verification documentations kim dan ki personal interviews kim judan kepaar dari feedback ya kan revenue leakage kum ka government kadiban sutu ngamtip yo di baka pohu bisa tan ngamtip ya kata ne ngamtip akan no bentang rekembang ditip ba revenue leakage kali ba bajur ba nadu arja ka kendai ki lawan operate adu mentang mene ki operate ba te revenue leakage de kawe ni kita te ngasno ba government na ngamtip kaput khat no repat karkung ka jusutu jungi mentang asni te kalong ba ngimkwa ki IT startup nakani ka jela Meghalaya Laipun real lakh additional laipun real crore additional ban set up iki pergi plug and play office spaces ma ante ha t-shirt mo ringyang shanu shalom te nabata jung ki additional laipun real crore yangi hadu menta dan kanu support ndi tang ngamkwa era support ru at least unsuk teh ki bidai ki kam ki jam menta le bila ora du app tengin ya keren insyu karibu ka sabis nambang itu kompensasi no ingi nama ba
kampui perkat yang ngilak follow yang mentah perfuman ni hae perte modern era ba zero competition or zero commission yang la shu compete ma shu dengan try ka ba IT startup hi mentah susi ba so ya kan ni re ngilong ki point ni ikwa man ai men sima ya ki samla ba ngilak men ni kam wan pe mentah dian mengi kimi ani right kimi layon ni kita kimi right barat itu ban sami din ngren da ki I bangi sha trip kum ni hak jela government MDA tengah try mikir ke sakti bar kism ko ashe re ka sarkar MDA berman dia ko se namar ba kar kum trikam jongga sarkar MDA tan pau shai ba developers mentar ki mara be diki non tribals te mentah yengi ki bladan upar menya commissioner angam tep hidan kat commissioner mau didi sang ma wang tip bagi dan kita taxi aggregator. Te hangta la situ ki breu bade ban make ki decision itu tip bagi dan la license 6 tahun dan. Te kata krenchai ba ki bu kum kinu ki officer saka department ban pet yangi. Habatin pet bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya